Motho a tsona go e buile gape ke la bone ke bokutlo jwa beke re tle go lebella jalo metshameko fela jaaka mo bekeng e fetileng re ne re na le jalo naledi ya maloba ya kgwele ya dinao e le motshameko morago wa maloba wa setlhopha sa Kaizer Chiefs Sylvester City Kule gompieno re na le yo mongwe gape ba le bantsi ba mo itse ke bua jalo ka Gideon Noge mme ga ke tsamaye ke le nosi ke tsamaya jalo le Oarabile ga mmogo le Gideon jaaka se tse bona mo setshwantshong sa gago Rabi Tauji ke feletsa ke itumela thata ha re nna le baeng ba ba tswellang go ka re gopotsa gore mo ke le ba gata teng ba gatile ka tseleng tsenyang me pele ga tseo ke go amogele oje ke amogele ba bogedi a re lebelle rutlwe gore Gideon Noge o tla re tshwaretseng gompieno ka gangwe fela ke sa senye nako Gideon ra go amogela Briaka gale re go batla re sa go kry-yo re lo ba ka re go batla re sa go kry at last re go kry ke teng ke a leboga OG le Rabi for taletso mo KonkaOnline ke le dumedisa le babogedi botlhe yeah right KonkaOnline Magidi rona na ka nosi ke a itsu ke a gopola ke itse kgwela dinao ya ga Magidi Rabi o ga wa bona wena o utlwa gote nna ke bone ke ka matlho Magidi o tswa kae nna ke go bone mo mafikeng mme batho ba ntsi ba ntshebela ba re no o tia se o tia mafikeng sentle gona le go o thietswang teng o goletse somewhere a batla mafikeng gona le bonnete da ke dutse dipleke tse dintsi best certificate ya ka ya re ke tsaletswe ko Soweto CWJ ka 19 something so I've moved around because the parents tsa ka ke ne le ma teacher I've been to Makapanstad ke ntse dipleke tse dintsi Bethany Nyane Jericho e teng le yone Jericho le yone ke utlwile ka Jericho so ke ntse dipleke tse dintsi gonne di-parents tsa ka di teacher ko teng up until mara ne sentse ke le monyana a re movela mo mafikeng ebe ke tsena ko St. Mary's that's where I started playing football. St. Mary's Kolomanyaneng okay ke nna Kolomanyaneng and then ko Tlhabologo ko Lorwaneng okay dipleke tse ke goletseng thata ko go tsona up until ke movela mo di-unity so wa re simolotse ko sekolong ko St. Mary's mara yana go ne go na le team go na le setlhopha fa ba re ke Mawete Dodgers ba go tserotsitswe le ko sekolong kgotsa o tshameketse setlhopha sengwe before Dodgers ne ke tshameka ko Tlhabologo because ne ke nna ko Tlhabologo so ne ke tshamekela Aces okay ya ga Brad 10 o se la re tlogela and then from there ke tshamekela Napoli ne rena le team ya rona ya ko unit 8 re bitsa Napoli mara ke ntse ke tsena ko St. Mary's so di weekend ka di Saturdays ne re a sekolong ra sekolong mara ra go tshameka game so that's how we started coach ya rona re Mojaki a re bona le bo Jomo le bo Pro re ntse re tshameka di weekend and then he approached us a re kopa gore re start re tshameke ko sekolong and that's how we started and Mawete ba re bona re tshameka ko motseng ko sekolong ba re bone ko St. Mary's re tshameka and then they took us ba re tsenya mo Dodgers ha ke ne ke simolola go bona setlhopha seo sa Dodgers ne le ka 1992 ke se utlwela fela nna ntse ke se utlwela 1992 January ko Pampierstad ne sena le bo Gedion sena le bo Jomo sena le bo Tsibuda ba ke setseng ke ba gopola ka nako eo le na le very strong team na le Jomo gona le bo Jomo ba le babedi ka nako ya ke sa fose Buzu sena le Buzu ka nako eo le tshameka metshameko ya di-playoffs team ya lona ne le bafana ba sekela fela mo kgotsa go na le di-Grootman tse di ga itse Tsibuda le ke Grootman tse ding di spana or ne le bana ba sekela fela mo teaming eo ya Dodgers mostly ne le bana ba sekolo and then re mixitse ne ba re mixa ka no gona le mautiane ba tshameka ba tswa ko Joburg ko Pimville ko ne Prince Mamonyana a dula ko teng na bereka ko Joburg so di weekend na tla le bona and then ba re joina re etsa team bo Kaizer
yeah, Bukeza, but how they identify the players tseo ke ko dikolong. Football pele ko dikolong ne le strong, Yeah. ne le interesting. Ko ke ba le pile ne e tshameka predominantly ka di player tsa Greenacre Wanderers. Yeah. Le Kicks, ko Indasi ne ba tshameka ka di players tsa PNPF Tigers. Yeah. Teboho Moloi, and ko Mangwane le bona ne ba tshameka ka di player tsa ko Majemanso tsa ko sekolong sa ko Majemanso, and le baku Dodgers. And Dodgers I mean St. Mary's le ne tshameka ka di player tsa ko Dodgers. Pele ga ke tsenya rugby gona le se sa gore ha o tshamekela Dodgers o no tshamekela Dodgers. A gona gore team e nngwe tla go tsa go Dodgers o ne go na le tumelo ha ke tsura ne go na le bonnete da a gore ne ke tsena sekolo le Jomo Gilantare ke te BNPF Tigers ne matla sa kgone go Dodger go sia mara wena re bone o setse o tsamaya ha ke itse gore o kgonne go tsamayang go tswa go Dodgers go kgonne yang o dumalane kgotsa o tsamile fela gore ai he ke boputa tswana karaki ke South Africa ke re re tsaya ano na illa ke tswa ko St. Mary's be ke tsena mo university. yeah So mara ne ntse ke tshameka ko Dodgers thata than ko sekolong. We had teams tsa ko sekolong. Na ke sang ke tshameka sekolo ke tsamaya ka trip ya sekolo up until ba etsa squad sa sasu USA yeah yeah hona ke USA itsagale ka busa sne le sasu, so ebe ke tsena mo squad. o bua ka pila ga o tswela o bua ka team e ne dirwa go tswa mo di Bixa a ke re go na le gore Unibo Taung la ne ke dlala go Taung go ne le Mankwe go ne le Mamang, and then go dirwa squad out of the player tsewa ke ya mara se ne le sa national okay ba vetsi ne setse anong ile go level engwe okay no se dintse a ke a di tshameka ke ile ko squadeng seo because ne ba shorta ba tswa mo sekolong. Okay. Ne ba tsentse Webster mo teng ko itsuse all right bona tshamekela giant thesis. So ba tsentse ba ye ko squadeng a ba gana go tsamaya ba nkopa gore ke tsene mo spacing sa gage ke go tsena. okay Kanti we were this national team ya di varsity, and they selected me go ya ko Japan ka 95. yeah So Araboa Bob Solon is safe fela ka. yeah Bob Solon e fela ka 95 ka dula mo gae ka re ke phesu ya sekolo, but then pelo aka ne le ko football ne le go yeah mo so that hands re dlala ka Bob Sol bona di team tse ne re dlaile le tswana ko Montswa Stadium, re dlaile le Cosmos ra tshameka le Celtic, ra tshameka le Swallows, yeah and we did very well ka Dodgers yeah. So ne se ke na le batho ba se bankitse ko di team tseo. I had to move ko Swallows ke o dlala ko di calls tsa bona ko development, even though ne se well organized, but like no one of the DDC MDC le ka teng yeah, but ne coach wa ke Ismunini, and it was good then. But Shepherd Morape ampona ko development ya bankisa ko first team, and then I trained with the first team. But then that's when ke sign ke re fetsa go dlala le Chiefs a movela Mahuleng Real Rovers. Okay. It's the one not to go Ellis Park, so I had to move abanza ankisa ko Real Rovers. Yeah. And then from there I was identified the late Restas Pumo to join Celtic. all right na le sengwe Magidi ya ka o tsentsa bua ke simolotse go ka go lebella ke go bona o le teng mo maikeng, mme gantsi a re bua le batho ba ke golang le bona ba ileng gore ba bangwe ke ba katisa tseo re tla bua ka tsone gantsi re tsweletse pele. Ne re la thata ka technique ya gago be re feleletsa ke ipotsa so se le sengwe gore ga o simola leto la gago le ko St. Mary's ka ntse o tlhalosa le OJ o simolotse o tshameka fa kae Magidi ne le motshameka morago motshameka gare motshameka pele ka ntla gore
re lla ka so se le sengwe gantsi ga re kopane re bua ka wena o seo gore technique ya ga Magidi o re botse mongae wa tilo mo itsene re tlhola re bua go se le sengwe ka gore ke mo katisa le ena bua gore o mongwe ba katisi ba khonang gore ga go sa dirile sentlo bo tsena mo lebaleng ona ke go bontsha gore ke a re ke batla le dire o simolotse o tshameka mo maemong a fe Go Dodgers ne ke tshameka le go sekolong ntse ke tshameka as a midfielder an attacking midfielder so ene ke kora go sekolong le go Dodgers ne ke kora long range I mean ke hopola mo stadium mo Mabatho stadium ke kora motho go ga center never kiragele bolo ko ntle pro a go betse instead of kicking it that way o bore ke isa go nete so ke ba se itse ba tabogele pro o le metsi or ba tabogele nna celebrate it was nice yeah so go botlhokwa I think because but then pele development ya rona ne se yalo dilo tse dintsi ke ithutile tsona ha ke tsena go professional and that's why I realized gore ke misitse thata go grassroots in terms of development all the fundamental factors of performance so o tshwanetse ke catch up o tshameka le di player tse leng gore ba bang ba tswa mo di structures tse di sharp go di teaming tsa bo Chiefs bo Pirates and wena o tswa go lomanyaneng and then there are so many things still in so how do you how I decry la go jewa it's a problem batla go jana di nyengwe ka tsena mo hoteleng batla go tlatsa plate le di dessert ka na go one but then wa bona the way batho ba jang ka teng gore no life is so yeah on a live one day are monna do you eat like that at home no why do you eat here life back yeah so I had to change my ways there are so many things that I had to change and because age lo ana nestile I had to speed up the dinga speaker ka da ke khawle di habits tse di seng sharp but I think in my opinion ke feel or it was a little bit late yeah if in Quebec ke create the opportunity to ke train wa de we gona re train bana ba Kuro then ke na no le go national team ke nne regular mo professional nya ga go team e o setseng we gopola ko o itse gore you no commander mo professional ke tlogela Dodgers ke tlogela Boputatswana ke lebela jaanong ka PSL ke team e feng e o setseng we gopola di player tse o dadileng le tsone da gore mara I was at home ne ke lebala le Dodgers because I know clearly Dodgers it was your home before ke go ba gile ba reka game ko playoffs ba wina 20 something so khalile teng ga go pa wa itse ba dire ba ra tso mo go de tlaiwa khayo ke team e beng e o gopolang sentle Magidi obviously the team they are different and that's another thing go Dodgers in a comfort zone and if you are a player don't allow yourself to be in a comfort zone and rira the way ba tlanka team but then go Mawen Real Rovers it was different it was hot it was tough they ran a lot training was hard I had to adjust and I went to go Rovers ne go se ne ke sa enjoy thata but then I had to ke train hard ke khwatlhelle because Shep next about to disappoint Shep when una unsepa that so go Celtic is totally different there okra totally different atmosphere how le as a player how le go blow the players tse ne ke tshameka le tsona ke di players tse ne di tshameka mostly almost all of them never tshameka mo under 23 and ya go di Olympics Bukulwa Bonteo ne that group Fabian Kukame Fabian McCarthy Skonza Pure Mkonza Daniel Matsau Masar Japi Aris Shoes Lidimo so normally the players tse leng gore ne di sentse di gola and they were very determined very hungry
and very talented. I think Restals Letlonolo Sema Restals una assembled a very good team. Yankee any lore. If you give a really support like the other teams, Reneresa you're really better organized. You could see from the players they mentioned Maybe some regularly under 23 RS Shakes Masha. Some of them Buffalo graduated to national. Lara Utieni Leko Freiberg, but Iwi, what's a middle alone? Iwi and I was part of them. Yeah. I got Gibuaka and Iwi was part of them. Yeah, Marasiguandi, Asiguanda 23. Yeah, Velen Frizunality, David Moody, so later to Ajax, and Ansali thing about Samaya Ajax, and then he came back. We had a very good team. Yeah. And then Rangers, totally different game. The way what Metshameko and like a thing, it's you have to work hard there. Nagogima ki Gordon. No, nearly left back. Oh, nearly left back. Okay. And then very determined players, very aggressive. Mushangazike, about to lose. Yeah. A lot of players by Longore Nebatsamka Pelu. I want to Bangida, the lady. Bangina Nasa. Oh, Nasa Bangida. Okay. Really. Bo Clinton last never letting. Bo Liswan Duty. Jaffet Zwane. Yeah. Enamushangazike, and then Sipon Zuzo. Yeah, the captain. Antonio Trigo. A lot of good players, and more especially international players. By Longore, it was totally different from Seneke Setlhopa Komora. Yeah. So I had to work hard, a bit of discipline, because never saw dribble affair. Yeah. None skillful in so. You know what, like you have to pass it. It's the moments it's a dribble at the right. Yeah, okay. Yeah, so later I learned a lot go Rangers. More so that good thing the coach it's the experienced. I mean after Clive Barker, Steve Compella, very intelligent coach. Coaching. When I thought we spent the coaches the national team. Yeah, you work at Clive, you work at Steve, you work at Brastyles. Brastyles is an assistant to go Bafana or Feta. Yeah, coach Bafana. Saramele Zwaka. Yeah. So I think ke bona batho ba rotloeditseng thata gore ke feleletse ke decide gore ke tse line ya coach. Yeah, na ke mone ke batla go tla teng gore wa feletsa o bona gore no man ya nna ke ya coaching. Lately ba re coaching o tshwantse o bona le what gore o itlhela kae o ntse o tsamaya kae ka di tsa coaching. The one ke Safa coaching educator. Okay. Everybody change level the instructor. Oh. We are educators. Okay. Yeah. So I'm a Safa coaching educator. Yeah. I get after a license Yeah. So fa o tswa mo se tso botla go bona le wena one day or o shapo mo teng o get one day what we bona hore ne man ke batla ke be ke coacha let's say team ke tla letsi mara swala sa salte selti ya tlolete a team tsa go tsotle di sule man ya salte toja sa salte Mafrog City yeah so o batla go ipona o feletsa o le ga makedi o feletsa o coacha level thing or o shapo mo lenteng go na educator fan. Yeah, it's I saw a need ya gore re thuse di coach tsa mo gae more especially mo region ya rona gore di grade qualifications le tsona and that's my responsibility as a coaching educator. Yeah. We need to capacitate our coaches
so that re ba itsisi ka modern trends tsa go trainer go coacha and again re khona go ba fatlosa ka national philosophy framework ya rona e leng gore e botlhokwa thata, and most of us as coaches we don't even have philosophies go di teaming tsa rona. So it's important that they know the national team framework philosophy so that ba khona go nyalanya tsa bona le tsa national team. A player ra mo identify le go team ya gago a khona go adapta gore a tsene mo national team. A bua ka national team a bui fela ka bafana o bua le ka tsi go tlase a gere o tla le tsone ya no under 17, under 20, under 23 until bafana. I think we are fortunate because technical director we introduced under 15 national team. Yeah, I think we should go down. Mara he did a good job ka introduce under 15. So under 15 e lengwe le ona o ka sheba di way tsamkang ka teng ba bantle. Under 17 er na fetsa go wina COSAF ba bantle le bona. Yeah. So one and how ka sheba re na le a unified style of play. Yeah. Ka sheba under 15 er na di way tsamkang ka teng. Under 17 er na tsamkang ka teng. Under 23 er na isi tsam under 20 le ona. And then sheba bafana o shebele bafana ra adoptile modern trends such as go starta boloko morago. Our new modern number 10 ke goalkeeper ke na start and playing ke na decide gore o slow down game wa take a quick transition wa man ke na at and decision playing from the back around the pressing, over the pressing, through the pressing. Yeah, so o tla sheba lo ena the way the national teams are not tshamekang gona no go nna betere in terms of a unified style of play. Kana ra di rona re coachwa ke di pressa mona o tla pressa wa tsena fela o tla go coacha o santse o moretse gore tota pressa re ntota mona are 12 rounds. Yeah, no how tsena go katiso ke frog jump ke station run la belegana yo tse di tshwana le tse or le tsingana mo tamong. Yeah, ke tsa gore bagidi gona le sengwe se ke batlang go se botsa fa ke le ka bua le ka sone le OJ me ke tsa gore lo ena motho maleba o le gore nka mmotsa ga jana go na le kganya gore player tsa rona tse di tswang a kere mo mahikeng or mo northwest ke le sekai a ba tsena go Gauteng la ntla go tlogote mabone a re fatla na go tlogote issue ya language ora ga re khone go nna le boitshoko bo ba go nna ka ntse bua ntse tlhalosa batshameki ba tshamekile le bona bana ba tshwere ke tla le hungry re tlhaela kae ka gore nna ke lebeletse talente ka re e teng magidi yanong re letsa gore mo le gatileng teng go nna le ba batlang go tswella go gopotsa batho gore kana go northwest ba ile ba tsile bona. Ke yona ne re busetsa gape ko yona ntse ke bua ka yona coaching education pathway. Wa bona o so ntse re nne le a similar way of doing things as coaches. Tseleng gore re di nyalanya le our national playing philosophy. The way we coach our players go development, the way we coach them go the region in Sarona, and then look as ABC motse. Yeah. So ntse ha player e identify ba it's an national team. E khona go adapta ke buile ka adaptability. So e re busetsa gape mo talent identification framework ya rona as a country to say the players tseo tsa rona if the coaches in a certain way go ya ka our national playing philosophy go nna easier gore ha identify lo a tsengwa mo national team a khona go adapta in terms of the training, the coaching methods. Ke a utlwa gona no pusha the babanyane ba focus ya go too much da. Ke na le worry e ntsi a ke tsama mo di plekeng tse dingwe ke lebella ga se di pleke tsotlhe tse gona no ba bana ba benyane ba tsameka ball o fitlela bana ba benyane ba shebeletse batho ba bagolo
bafana ba shebile di-masters di tshameka go nwa malaiti ko standeng ba gorotmane ba tshameka mo groundong e dirile yana mo diplekeng tse dingwe a ke itse gore selo seo go difficult le lona as educators gore le se fitlhelele kgotsa le re re tla bona go tla diragalang kgotsa go na le sengwe se le se dirang gore die mentality change ba go sheba ene ko mama ba go sheba o tla le 18 years ela a opela gorotmane dlala mo groundong hona no akere football e compete le dilo tse dintsi ke di game tse di PlayStation go opelwa ba ke bo morepa so le rona tshwentse re football tshwentse re ire gore e entice bana always ke bua gantsi ka di small sided games more especially ko development leagues they are interested in the small sided games so ha re ka tswa pelenyana mo di full games in or ra mixa ka di small sided games because the more interesting, more touches on the ball and how we could all the player so ya addressa the elements tsa football but when how be like a technique now you working on the physical conditioning tactically the coach learn now where's highly the rolling substitutes now coach who turns up playing such that I maintain a lead le performance ya players but afa ba botle ba chance ya go tsana instead of ngwana since a dutse mo mara ke ena wa ntla go report at le go ground go to ga tshameki mara a tshameki o ta dula mo bench mara mo latlhetse 5 minutes nyana le na tabula e khathachiso wa montsha o tsenya o mo o build le so se le mo gae wa bana because ke wana gantsi mo re losang bana re tla ka bana ra ba tsa the whole day and then e be re sa ba tshamekisa ha ba sa tlhele ba ya ko but so also the LFA guidelines tsa rona re tshwantse re di sale morao gore ke personally ke discourage the red card go development thing because ke feel gore ngwana hantsi 3 games or aga settle training because he knows so gore aki yeah so tshwantse re follow modern trends go ne le bo di blue cards ngwana o tswa for game and then come back the next game unless if he is abuile something se sa siamang Magidi ke batla go buisa ko morago pele ga re lebella metshameko bo ditšhaba ke tla ke lebeletse nako OJ o buile sengwe fa gore ga o tsena go setlhopheng sa Manning Rangers no tsona ke go ka fetola fela tsile o tshamekang ka yone o sa ka gore no le motshameki o dumelang thata mo go epalameng skill batshameki ba rona OJ na go nga mo ka tisa gore a morare fokotsa go palama kgwele mo godimo wa re dia e nna e kare ga mmatli ke tla ira sekai so se kilo se bua ka solo te mo dingwageng tse di fitileng kganya ga Scarango Base le NSPNDOP no go te NSPNDOP ga ba tle Scarango Base kgotsa ga rate tsela tshamekang ka yone e se gore ke yalo na go le gore fela tsile me le ndopa batla se tlhopa tshameki ka rena sa moretse Scara ina ke o de kganyi ke batla go e botsa gore gantsi e feletsa e diga mowa wa motshameki be nna gore bona motshameki o rile gore pele ga mokatisio e ne le na le di ga go tsena mokatisio ke te leto la gagwe mo go tsamera kgola dinao la aso but I get the coach le tsona mo le mona le philosophy ya gagwe wa utlwa re busetsa gape ko national playing philosophy ya rona as a country we need to have general principles as a country to say this is how we are going to play. Personally, I don't think there's nothing wrong how player display a skill as long as a lose the ball and what is doing Serefa the end product is positive. Ke pele ga re tsena motshamekong wa bafana maikutlo ga go ka the new minister of sports o tlile bua ka dikolo ke go pateletsa go nna le sports day a se sa go thusa se tata se sa sports day gore tshwantse re ne le di sports day re ne le di kgotsa fa ba sa rate ya ba rate ya mara re tshwantse ba tshameke ladies why ke re tshwantse re tle ka di ways tse di enticeang bana gore ba batla go tshameka kgola dina a re tsena mo Kuro most of bana ba sa batla go tshameka le ba banyana gona no mongwe le mongwe wa batla go tshameka yeah so are equipment tshwantse re change the way
re trainang bana ba ka and I know it's challenging le nna ke one ya bona ba leng gore ra sokola go di team tsa rona go di club football clubs tsa rona but that is why we need to identify and engage with other stakeholders well or ba ka re thusa and I'm happy that if minister Arialo aka khona gore assista ka equipment aka khona go assista di LFA ka di equipment di region ka di equipment and go tla nna better mara equipment e iso go di ground gore bana ba khona go tshameka a ka tsa di bolo tse maybe 20 ba di latlhela mo ground bana ba le teng you'll see ba le around the pitch o tla bona gore ba go etsa botle ba go tabogela ba go lwanela di bolo tse so o latlhetse one ora re botle ba go latlhela ya mongwe le mongwe o tla go e thatcha gore ga o tlhoke gore o dire skill wala tsena ba e raga ya wa tla go e ragela go e ragela nteng so I think if you know go nna yalo I'm not a politician but ke ya khola mo nagano wa gore o tshwentse go tshamekiwa go dikolong for instance mo di gona no go dikolong ha gona league le mo di LFA tsa rona ha gona league ya tsa under 7 yeah re starta ka under 13 and it's already late kana bana ba le ko under 13 12 for 13 golden stage of development into adolescent stage so we experiment when o molela ka bolo no mo duntsa ga molela ka go itshwara sharp but then and those fundamentals are very important mara nke re di impatile at an early age milestone stage of development go 5 that is why the countries that in the rebetsa tenda bana le bo under 7 very structured so ngwana o ya sekolo ngana le 5 years that is why because that's the critical stage rona re starta go 13 instead of go 7 go under 7 and then ba khole ka di fundamentals so era ba tsena go 12 golden stage of development ba itse gore no nna ke rutilo yana go class ha go easy gore influence yo re ka bua botshegare otlhe wa utlwa kitso re tla ya nyamfa Gideon Noge a re ba ha re fa kitso tota ka development go tsa go gola ga motshameki e le wa motsana e le wa mosimana ga o dire fela ka basimana ya ke ba banyana le basimana ka ra itse re khola rena ya banyana ya longo e re bontshitse ka WAFCON e re bontshitse ka Champions League ba re bontshitse ba gora ga go tlhole go tshamekiwa go tshamekiwa yana magidi kwa bofelong fela bafana Congo Brazzaville we have to win go botlhokwa for rona as a country re win so that re khona go tokafatsa maemo a rona mo di qualification mo go qualifying AFCON eventually the World Cup I think we deserve it bafana tsamka very good football gona mongwe le mongwe that is why bone maloba go tletsi go di stadium go tletsi go Bloemfontein o kana bafana o lebella some 5 years back but ona sa tlhole batla go stadium bafana le go lebella mo television people bana ba sa khatlego go lebella bafana ba lebella mafara mare ya nung ka bole ba tshamekang wa bona gore ai bafana ba tsogile mo bateng but then o chebela under 15 le under 17 ya ro o tla bona gore country is going somewhere ke bone mfana ba mmiditseng ke eng go bia gore ke kwaiba yeah wa Chipa United ga go nna thata gore ba mmitse a tswa kwa under 20 ba tla go motsenya mo bafana because ba setse ba itse gore go diragalang go diragaleng ke pele ha sa tlhole le teng ile ya bafana le so I can gona le signage between the national team and what I like about the technical director on who appointed the scouts nationally I'm one of them and the players they identify themselves they are monitoring constantly they are profiling previously ne re sankere players they are profiling and being constantly monitored so that the corner of is there an improvement where is he lacking how can he improve up until a fine tune your material magidi re go lebogile motho wa tso re ikhutlisa fa re bua re kopana gape nna le wena
mo bekeng e tlang fa re solofetse gore re tla bo re tlile yo mongwe gape yo tle gore fatlhosa tswelela go lebelela KonkaOnline mo mafaratlhatlheng a Motsweding FM o e lebelele fo tle o lebelele gore dipuisano tsa rona le tse di tlang le tse di fetileng di tsamaile ka tseleng tseng jang Magidi re lebogile borwa sure brother salamu alaikum 2